Denge gel, denge Kurdistaniye. Şiravendan uçan radyo denge gelden başkodarın heja yürü hafta Sıbat 2025 İnili Brüksel'e saat 8 ile Ahmet'de. Hemen uçan serisi ve peşkeş bikindem de mazadi reper apoya. Değişen havayı da disa geletiş nekerin hedef bala frenşen artışa Türk carekedin erişi sivilerini bendavatış ne yaba kuruşatı Suriye kiren. Legurin uçağı ajansı Havar anha değirişe de birindar hene şevedin şenin kobane jibu nöbet atış ne laqada şehit agit hatın bahe u berbetiş ne reketin komanu nöbetci şenin tabqara qav derazore devirgirt nehat zanin beka ziyanen cani heye yanna. Zaruki 8 salin 7 konkuja sirinere birindar bu şehit bu balafrin bemruf en devleta Türkada girker de 28 çileyde suikasta gel alı bajarı sirneye başre kobane bomba barankere bu u da encamede 12 velatı şehit bu İrucu Zaruki 8 salin birindar şehit bu hecmara şehidan bu 13 Ahmet Müyesser Erreman lene xoşxane ke raqe daha tedavi kirin le tevi hemu müdaxale anji İru şehit bu. Koordinasyona KJK در حق ایریشن دولت ترکیه گرکر او شهادت هوا عرب و دلاور عرب و داخویانی دا KJK شهید ببیر آنی و سوزا بجی آنی آرمان جوان دا کوردیناسیون KJK به برفرهی بحث تکوشریه هفره عرب و کداوی یاد پیش خستن شورش آجنه دکر هوالا هوا ده تمنه که جوان ده تیوی نوار رفن تفگر آزادیه بو به فلسفه آزادی یا ربر اپوخ به پیش و بر او وکه درویشه که جیا کو لجیانه بواته دیگریا دناوا پکه که ده به هوریتی کت کارکری پاکبون او تکوشین خواه جنو و افران خواه بوان پیوانان افراند او هورین خواه جی جخورکر aynık به وی رنگی خواه جنو و افراند لهمو بشن کردستان کار کرد و هم دناوا تکوشینه گشتی ده هم جی دناوا تکوشینه آجنه ده که ده کمزنده کوردیناسیون KJK بالکشان سر کسا شید کسه تا هیوو ده پیشخستنا شورش روژاوا ده و اونر خاندن کرد دما کو شورش روژاوا پیک هات به تردید بر خدا قادا روژاوا لدیجی دجمنی جیان و جنه دایشه تکوشی دکارن آواکنا شورش ده که ده کمزنده به تیبتی جبو شورش روژاوا برنگه که جنه پیش بکوه و مزن ببه هودا هم لروژاوا هم جل قادم باکو روشاته سوریه جنین کرد و پیکاتیان پرورده و ریخستن کر جو پارادیکمای جیان آزاد ربرا پو بگینا نوا جنین سوریه و گلان بو مینا پرکی اگر ایرو لهرمه او جیهان شورش آجنه یال روژوا بوی میناک اویک بسایا کدا هواله وکه هوره هیوویا کوردیناسیون KJK işaret be erişen devlet Türkiye'deki KJK rogut devlet Türkiye faşist bir yavan erişan carekeden خرانه گرتنه لی اراده جنه او کرد آزاد نشانده لبله هوالا هیوا راستیا گلک افراند کو جی ایریشن دولت فاشیست و مرنه مزنتره لو ما نرخن کو افراندنه جمرنه هین مزنتره او به مرنه نکارن بینه تنکرن بیرانی ناوی تقاس و به سرکفتن شورش جنره نمر او تیمی نمر ببه او تیمی بجی وظیفه هری بواته یا به جنان جی اوکو وان نرخان بو پاریزه وظیفه ما یکو وان نرخان بکن گارانتیا جیان آزاد KJK دازانن کو ولیدی جی ایریشن تکوشین مزن بکن او شورش بو پاریزن او بانک لجنان کر کو جو ایریشکار لدادگه ناو نتوین محکوم کرن تکوشین که هف پار بمشینن
Meşadrej adı çarçoya pengava azadi jire berapore çare serici perskirikra kurtre dudome. Duruja hevdahan de çalekvan geçtim bajare Fransa lile. Çaleker meydana Republik Haleka azadi ava kirin u ev peyamdan. Med qonağa yekemin a pengave de hinek jibe tecideşkand. Eme de qonağa duyemin de azadiya fiziki reberapo misoger beken. Çaleker pişre belavok belavkirin u banga beştariya mitinga Strasbourg'e yapazey sıbate nukirin. دادگاه گل آروژوا به انجام نامه که بداوی بو دادگاه گل آروژوا لپایتخت بلژیکا بروکسل دو روز دوام کرد پشت رونشتن دانشینا دو روزانده دادگاه راگهاند کو اوی تاولی بریاره ندن لیوکه دسپیکه اوی بریاره که راگهینن سویکه دادگاه اوی بریاره دسپیکه شکره کرد هات گوتن کو دادگاه لسر داخوزا نهری خستن روژاوا پیکات برسو چاتن آگاهدار کرن لی برسو ندان او بشتاری دانشینه نبون داخویانی دسپاسیا دوزگر شاهد او ریخستن بشتار بونه هات کرن داخویانی وهایه شاهدین کو ملوان گهداری کرن راگهاندن گل با آوه که سیستماتیک او بردوام تین جزا کرن ایریشن ترکیه ین سرخاکا سوریه یا بی دستورا کنسه اولکاریه یا نتوه نیکبویی لگوری حقوقا ناو نتوه سوجه دستریجیه ترکیه ایدادکه کو اپراسیون وان با آرمانجا خو پاراسنا تروریستین روژاوا تین کرن لبله ev ایتا ببنگه هر چقاس پرانیا دلیلان بال دکشینه سردما 2018-2024 جی روشا داوی پیدیوی به حوجداری نرخاندن نها و پیش روژه کریه جبو پاشروجا گل کرد گرینگه کو حکومت نویا سوریه مسده و گرهبریه که خسر ناس بکه و ریزه لهبون چاند و خسریا گل کرد بگیره جواکا ناو دولتی به ایش و آزارن گل کرد و توانن توانباران آگاهداره لیتگاوک بربرچاو ناویتیه جبر کو مسده جالی تو دولتان و نای ناسکرن و رین حقوقی ناوخویی و ناو نتویی گرتنه گل کرد نکاره لعدالت بگیره دوی جواکا ناو نتوی مسده وک حکومت که دموکراتیک قبول بکه و ترکیه ایریشن خو راوستینه نخو دیاره کو روجاوا و پیشی لقرکرنه که برفره نیگرتن د سالوگرا دویمین ارد حجده لگلک باجاران بیرانین هاتنه دارقستن دوه توایا روژه لحاتای مرش سمسور آمجی دناو ده لگلک دوران جبو قربانین ارد حجه شش سباته مراسم و چالاکی هبون لحاتای اف دو روژن ببونه دویمین سالوگرا ارد حجه چالاکین گرسی تلنه دارقستن ده چالاکی روژه ده گرسی لبر شاخا پتت یا سامان دایی لحفجویا و حتا سوکا تاخا سامان داغی مشیا هفسروکا دن پارتی تولای حتی مولları berdevke hedeke meral danış beştaş hevseruke SKP Mertcan Titiz ji dinavde gerekes tevri çalakiye bun hevseruka gişti adem parti Tülay Hatimoğulları de çalakiye de ahvi gud de serve felaket re 2 sal derbaz bun lehin cenazeyin me lehatine didin bide hezaran valatiyen me jiber rant u talane jiyana xoj destane eşu hersame mezine ev kereset ne kadere katliame u sedama ve katliame ji desilata AKP'ye hevseruke den parti Tuncer Bakırhan ji tevli merasime semsure bu Bakırhan gud de encama ve keresete de bide hezaran valatiyen me jiyana xoj destan keresete bandor li milyonan kesan kir berpirse ve encame desilata AKP'ye Lağamede kesen ku de encama erdhece de jiyana xoj destan li Goristana yeni köye hatin biranin dinav de siyasetmedar o xizmen qurbaniyan ji gelek kes beşdari merasime bun parlamentereden parti adalet kayet tişten de dema erdhece de qawmin bi bir qis o hagot gelek kesan jiber serma birçiti o tu Sarbune jiyana xoj destan piştî ertejê tu gav nehatin avêtin em mafên mağdurên ertejê li her derê biparêzin li Merêşî jî rêxistina dem partiya bajêr bi boneya duyemîn salvegera ertejê merasima bîranê li darxiz
Serokvekili Koma Dem Parti Sezai temelli parlamenter Dilan Kunt Ayancı Dınavde gelekez beşdar bun. Le edeni Mersin Batman û Wanê jî ji bo kesên de artêşê de jiyana xwe ji destan çalakî hatı da xistin. Dirayedaran hat xwestin ku kesên sûcdar bên darizandin û pirsgirêkên mağdurên artêşê bêne çarêserkirin. Li Efrînê bi dehan Kurd hatin revandin. Çavkaniyên herêmî ji bajarê Mabatdar agihandin ku çeteyên Dewleta Tirka dagirker bi dehan mêr û ciwan li nava çarşiya bajêr revandine. Heman çavkaniya got çeteyên bi navê Emşad ji bo serbestberdanê pere ji malbatên kesên hatine revandin xwestire. Belê godan jemen û çên servisî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.